Demikian masih berada
Sami
Moaniro saking kling. Paran dari Karya. Moaniro akarya bumi, akarya gunung. Paran isinin bumi, mua isinin gunung. Iya sining bumi, Brahmana, Kesatria, Wesya, Sudra, Pandita, Ratu, Bujangga, maka nguni pratiwi, apa, Teja, Bayu, Akasa, Raditya, Ulan, Lintang, Trenggana, Raksasa, Detya, Denawa, Deta, Manusia Sakti, Kaca-kaca, Kaci-kaci, Purwa, Gnian, Daksina, Neriti, Paschima, Bayabya, Utara, Ersanya, Madya, Sor, Luhur, Saka sanga dening pratiwi, saka unggulan dening akasa. Mua isining gunung, Rena, Taru, Lata, Gulma, Jenggama, Buruan, Paksi, Sarwa krimi. Apa kang adarwe? Drobe ni rua sang Peselang, yantan sang Peselang, tan sida punang karya. Sapo sire paranire wau dateng. Muanire awong saking Majapahit. Paran dari Karya. Muanire akarya gedong, akarya pasir. Paran isinen gedong. Iya sining gedong, Mirah, Intan, Komala, Patika, Ratna Kencana, Rejata, Arca, maka deluas, Raja Mulia. Paran isinen pasir. Iya sining pasir, Tirta Agung, Mina, Prau, Jukung. Iya sining Prau, leluas Basanubat. Apa kang adrwe? Drobe ni rua sang Peselang, yantan Peselang tan sida punang karya. Sapo sire paranire wau dateng. Manire wong Singasari. Paran dari Karya. Manire karya lumbung. Paran isinen lumbung. Iya sining lumbung, padi, ketan, injen, palawija. Sapo kang adarbe? Drobe ni rua sang Peselang, yantan Peselang tan sida punang karya. Sapo sire angindang-indang. Manira ibibi iringangira Bhatara semara Bhatara rate. Paran dari angindang-indang. Sapo kang adarbe? Manira angindang Mas Pirak Intan. Apa ngangar derbe? Drobe ni rua sang Peselang, yantan Peselang tan sida punang karya. Sapo sira ngampuh-ampuhang kene. Manira ibibi ringan ira Bhatara semara Bhatara rate. Olirangire saking semara buana. Apa darah ngampuh-ampuhannya? Manire ampuana lara rogawina. Papa klese nire sang Peselang.
Wastu manguakan sadir rahayu dirgayusa nguang paripurna kayawanan. Uang ayu wardi ase wardi pradnyan suga sriam dharma sentana wardis dosa tuti sabtu wardayu ya temerus tito dewa ya wat gangga mahitali danar ke gegana tawa dan orang siapa